le thil tu de si be ve kule tu na hian KC TVS showroom ko ta kan nom meka ani hi tu na hian shel chwa tam lama notice a khana din mun ho mek kha ania all India hianin pathumna din bunan ho mek ani India nga change ani ti a an lir theite tu na hian kan lo bel chang do na nga two wheeler shang scooty le bike shang ani hianin an kola a chalom em maya thentam tak chanin lo fia to bok anga tu na hian chunga kan bel changa inga change ani ti kan lo endon ani tin an location hi bongko lunglei road ani a tu na hianin a chung lam kan lu do na khitu te to khenga milo thre sektorin kan men se u ani Christiania ni hi win lamate in shal chwa kem in boyem tite honge meloshi chuma lam ngong boy ve do no mo tuna hian he gen shal chok ve le no to boka chu tuna takhin a re lai takani chalai lam hian an du big real ni then ka sha honge takin min han shil fa ta che and talk to 125 segment scooter in there mo chim mai chonin horsepower sang ber ni nga achak ber don pina ni chu ba ka luk sim chima hen chalai te hi pe em bokta mo he marvel edition develop te aron no boka technology ani se manon choi bok nga chon horsepower le to 125 segment in there mo chonin achak ber pol ani wang chim le a reveal wang ten chalai chonin kan on na saberin ka sia ka wanga sal tam kan ni bokin sia mo pale lo ma me designin heta hianin eng din hun nge tu na ha ichel me engang nge tho no shil le ta che mi a dealer sales executive ikan ya kema chumom aya lo me yes big chuan brake maintain tra servicing ti tra hi chuan brake fail problem hi chu kan sengai lawa omlo to pe 100% omlo kan ti thailo khol thilania amai ro chu dealership kan honte tang big fail chuan brake fail problem kan la sengai lo pe mani product hi chuan hi gabal han Krista oma an scooty te hi eng ang cha a change ni tu na a bel sia na kan lo ni anga la ha min a fan kwal pui do na ni mi hi Jupiter 125 hi Jupiter 125cc khandenga mo mi biki hi ami drain chau kan ti ho khandenga no khan le sing khan le sang sari ve boron nenga hi India ma hin scooter of the year hi komtin do thoi ron ni char ni chu chan chu ama hi hey a family scooter a practical ta mo a sit noi hi liter somthum le pali dei nenga hi a thatte mem na pakhat ni chu mo hey hian asit noi hi sawa helmet pahni aleng bok nga liter somthum pali de nia induni bazar ro pol leng vek don ni chu ama hian mon chon asit hi tuna scooter om ho chim ma hian a cyber pol ni bok nga ama hian mezo chon gas bur leng hi kan du chin hi mo tain gas bur cylinder aleng halal don boka chon thalai do bok chu tala hian ama pe chu boy ngai lovin petrol thun na aron om thak boka kan easy do khanin tian ati me thai don chumo a khat le nan ta petrol hi liter nga dong ve bok nga chuan ho hi hemi a blue hi oma a met gray nga a white om bok ta an mani 125 hawa hin lami a bronze deuh hi top class ani thung ta khang zong features aron nei ba ka khan a technology so chu aron sang le shat ta aman pot le min hi a hin aron tau le do shat bok nga mo chuan heng ho hi 110 113cc hybrid kan ti ho khan ta hi dang lam de do leka a looks vela po mo chuan hi 113cc hybrid engine le battery mangina aron po kop khan to don ta mase cc hi adiam ve do ta 125 ten compare chunin mase chu hybrid kan ti tong khanin achak lo san lo 110 category aron ma mase achak lo san lawa chon alai thi infinity lamp pantia infinity lamp bek kan mon kal don ta chu led kan mon anon manga chon amalam pang hi moi thun boka lampang lai thau hi kan chin ula
Yan thằng lang ngayon. ya mel po hi moi maya chuan a petrol thun te po Oh, amalama thau kha na lom do na. Oh. Chuanin silent start in akal do na instruction te. An upgrade ka bet nang mo. Met zau lai hi. Engine in choi ri kha om don lo mo silent to kan aron start to pa. chale be he a mel di moi khop maya Chuan asit noi kha aron zau le tho bo nga mi liter samphum ali tho kan sit noi kha ron kal don bo mo mi zau tuk thau ni chu te po helmet pa ni helmet pa dileng do helmet pa ni alenga ni zo athir tu te kha chalu to chuan a color hi hemi starlight blue hi om nga hem don blue le hemi copper bronze hem tam tu na kan de lai ni free sale he an color hi angal hlum nu tu ka he hin te po hi rong hi a dai em ya he color thu mo nga ni chu oh ina de ke so hi hemi hi kan la tilawan ni so hi 125 top plus hey kami 125 la khanin top class SX Smart Connect kan ti khan ta arun dang lam na le chon hi pa ngai ho khan ani ta an lokin heng ho chu ron kal ta he chu ti display arun manga screen pahni arun nei to don big ni chu ta hen mo chon I phone na notification zong kha hemi connect to bu khan phone na notification zong kha ta hian arun display back don incoming call te message Instagram notification Facebook WhatsApp and kim kata display te mek don mo chuan ama hianin voice command te voice assistant te ron nei mek buka chuan emergency light ka hazard light kan tiang chi kha aron ken tel buk nga chuan backrest te kha mi te hi aron nei tel buka hey hello focus hey moi re ulit tu ka hey adang ne khan ang lawa hi ti cho ma se petrol thun ni hi ama thau ama helmet pa hi ale thau tra thau sit moi kan le mo sit toi ka sau thau hey a chalut tu ka chuan adang lam le na chuan mom scooter dang ina dun lam man lo aron man chu diamond cut alloy wheel an tia mbi alloy te ku ka khamoi ro buka chuanin ama hi a suspension kha a so na zong le a so nem zong kha mani du angin 3 step in adjust bai thei na kal bok nga a steering hi dinglam le velama lok ve kha zona ma ha gas bur gas bur alem hal don gas cylinder kha ko ga in aman zat la ko hi mi shi thai Jupiter ho hianin ambit range kan ti ho kha he ho hi noi khat le sing khat le sang sari vel bor ni nga he lailen ho nen hian mo chon an mani wa hian hemi top class ani he ho wa hian tlemin atau de chata he ho hi noi khat le sing hi sang kum velina complete nga chon a one pen hybrid kan ti te lai gan ho kha he ho te hi noi khat le sing khat le cheng zakwa ti vel borin aron complete aman te po hi to lawa ai a chakham maya chani na chung ka chel dan ko hana chadora gas bur le ngani cho hi Jupiter 125 ambit range thau khan ta avar te ho nan khan aman khai na ngani chu akalar hi adang ani mai ta noi khat le sing khat le sang sari vel bor khan a complete te don chu chuanin down payment le ege loan amso he EMI ang khan o kan pe thei veka ke mani ya hianin financer through hi ali kan nei nga chuan tenga hi tlang puin down payment a hian minimum a hian cheng sing thum vel borin ti thei nga aru hun chung hi kum thum kum li thlang in than thei nga chu aru an mani du than ani chu chon down payment kha atam lama hian a scooter man changa 90% thang khana pe thei bokonga chu an rul du kum khan manin thanga an mani down payment a zir le an rul du kum a zir khanin an thatin EMI kha chu ai nang lo heang a chale me de chuan he budget a bil te po hanin ta hanin na a thei do na do nge nge chi ni he ke ma pa hen ko em ni mo to ka chalu to na chuanin bike lam pang hi kan han bel chang vele do na Chris hianin milo sei sak le ma yanga hi kan RTR 310 naked version zo khan ta hi 310cc in rum kalanga aman hi noi thum le
chen sing khat vel bor aron lianga ma se tuna tak phei chuanin sing hi sanga discount kan nei lai ania an ma di hawa hian sing hi sanga discount om vekanga chuan hian lak chho lei mai thein om vek buga chuan loan pun o sam dawin ala thai don ani chu mo London ai ba hen a cheina chi sang sang te po in nei tel thoi ti la ya ha genuine part thau hi angai thina mo om zia chuanin company ina hei minun pe khawanga chuanin anh a leg guard khâu tây có mga mo le chọn tuổi cho nên thì hạn chế đang làm tuổi là cho nên a box tụ tan te tank pet tivel te tank back tivel tụ tan harin le tổ chức cần lên khâu cái bôi hương nữa tụi các in budget cái biểu khai nên lâu chơi dễ thì cho cho nên hi anh suy sạch lệ la anh đang viết mò bôi không mấy bà lúc tụi các mò hay ngang kia cái gì ha mình lâu suy sạch lệ đó là thì thế này ha hi ronin 225cc nia cho nên ama hi cruiser bike type middle box si company tak cho unscripted bike ano do ta ama hi khal anwam ke ma experience a pe cho nên ka bai khal to cho nên wam ti ko la ni gringa mo ama hi ami hi atop class ania hi base model ta no khal le sing sari tang mun start anga ami atop class si hi noi ni aron driver che chenga chuan dual channel ABS ron lianga tanki a hi petrol hi liter som pali lai ron lenga tunai back chu asan dong ham ko ni gring bo mo chuan ama te hian right mode hi pahni aron nei bonga rain mode le urban mode ni ron kal bo nga chuan USD fog kina ron kal to boka ataya pe chuanin hi multiple post tire chuanin a chapter pol ni gringa YouTuber dang chen ka thian tian ron review chen lom phi na bu ko thau chu gringa ka ho pe chuanin an fak ve khop me mai mo actually mấy hay xin công việc là bốc ham vay na don là ba bây giờ thì đại na khôi chỗ thì chú à anh là xây bên thì chú mỗi khóc mấy hay long run nan duam buka mo long run nan duam to tu ga chu input pon dam ama chim hi mo zin mi te tang hana chadon em maya de mo te chon amel en shim ko han nei amo em ma ama te hi pa to bang chi khan ni chu en to kho hi hay model hi chong mang hi o mo an man hi en to a hian model hi pangalai kan maya aman hi dang lo be bong nga noi khat le sing khat sang khat atangin ang chananga man to ber hi noi khat le sing hi le sang bi vel borom le nga noi khat sing khat sang khat man om nga noi khat le sing khat sang man oma noi khat sing khat le sang le man om le nga noi khat sing khat sang kwa chun noi khat sing khat ding sing hi man le no ka om do na chu stocking de la bong kan nei reng booking ngai la win lak mal ku hom le to ni chmo te chuan tun hai han in shal ni mem ti kha min han sang le la cái mani tak ni so en to khimo kan chal hem ber ani garing mo kan chal hem ber ang o ke mani po da khawai chuan chalai ho hian an non duang le mo ma hi chak chat mai ba ka hian a luk shim chama hian ni chalai du zong pian ani ga da hi wan te hi a ke te ron lian cha a ma hi handling duam em bo kan ni chu he tiang wang te le cái mani kan fak do a pe chuanin a chak chat chut ni chut thu san ni se a ke ron liana braking system a du tu sa me na cha kan ti ve ngom en to ho big pay chu cho nên pun là in da ho so ege oh athen so stuff motor ania athen nawi tuna telai la lu mai the tura stock kan da ho om chau do na mo chon stock point na ku ta ko lom chau do mo le chu oh cái chọn ba mà xin không ấy thì mình sẽ thêm Rem go ta. chuan hei apply han servicing te in ti telem hoye me she Servicing hi kan ti the nga chon parts vela po hian he mani tak hi buina kan nei he la we ani. boy na omlem lo mo ya klok them headline a han in enge in ti the ti khong in TVS company how hi kan ning lo mo. Chuan TVS company che kan ning lo lo dealer kan ni angin. Chuan TVS company sim chung jam buina lo. chuan servicing te Servicing hi ke mani a hian ang lo chuan dealer sang sang hian sab dealer kan nei boka. Chuan
model ve hian kan hong le don branch thar ole hi khong in hing mi shi theng Ramoya ramoi he ta hian in angin nge I tho manager in hey on manager ani the charin headline mo hanin nge in ti thei ti kham ha shil ta che hello tak hi kan nei lo mi TVS be ka TVS company bi kan each one more siam hello tak hi kan nei lo ti hian hei in huang hian hei tlai mi hi hui deuh to man se pakati pakat thar ni ta kan la shal lo ti hian a thar nen ten kan an siam bel mo ti han part kan an thak theng ti hanin siam hello tak hi kan nei lo tai hu chuan design a thok tu hian in dei lo kha dang buaina ang vel ti kha in nem tuna khi chun kan cái đấy to khop mấy tuần là khi chun mo mà sang in hay in lo phát mấy thôi model veng là mà brand start kan hong do na to chumi tan chun staff third to kan han la ve le ma ole cái mà anh training phút tang in sha chop dem si servicing ti tur ang bi ko he na he tam viao lo mo tam khop mấy na chu mà rồi chu hay kan hun ma ina zir ang deuh tho yanin kan line dai be zel khi chun hi in rin ni do ber mai hetia kan in dai mi kan customer tan ha rai be deuh ni chu mo in rin ni bak lo hi chun in kan chuat ir ve deuh zung zung in rin yan mi chol ni zong zong an hena ro no khom ve dewa chu mi ti lo wa chun kan in dai rol khop mai servicing lambi ka han thok tu eng sa he kan vai servicing line som priat kan chuan technician ila mechanic technician ang hi pakwa kan leya chuan in service advisor pahnih supervisor pakhat manager pakhat ninga bak chu hei tiang reception te parts lam te kan vai bel conference som priat kan fit na chuan sales lampang nen hanin in sum bom te ai angem ti khong in min chang lo ta che alu na hi suin anga amaro chu asang chun kan kala amaro chu kan van nei be na thung chu in chung showroom ani heta servicing ania showroom den har sanna lir thele chu tur hi har sanna tam tak te om ve china ma se hetlaya servicing an long ta chunin har slem lo yanin reilo te chung hian chuak ve thei na chang hi ni bo hi servicing kan mai hi mun dang de mun san de om ani lo mo chu in an kan van nei tlang khop mai ale lam zong in le kan lo me hun thatak min pe van kan lo me ole kha ti zum ha kan ron ti sa thei chu ani khi tu ten a top thenga min thir sak awangin kan lo me